Evo, braćo i sestre, mi smo, rekao sam kako je, oni ljudi koji mole, oni se najviše odmaraju. Veste, rekel sem, kako so tisti ljudje, ki molijo, tudi največ počivajo. Često smo tjelesno umorni, zašto? Velikokrat smo telesno utrujeni. Zakaj? Zato što ne molimo. Zato, ker ne molimo. Zato smo mi ovdje na odmoru. Zato smo mi sedaj tukaj na dopustu, na počitku. Iako nismo na plaži, mi smo na odmoru. Čeprav nismo na plaži, ampak sedaj počivamo. Aleluja. Aleluja. Jer kad smo s Isusom, mi smo na odmoru. Veste, ko smo z Jezusom, smo na dopustu, smo na počitku. Isus je naš odmor. Jezus je naš počitek. I zato smo došli ovdje da se odmorimo u Isusu. In zato smo prišli sem, da se spočijemo v Jezusu. Jer Isus kaže, dođite k meni, kaže Isus osobno svakome od nas. Vsakemu izmed nas osebno Jezus pravi, pridite k meni. Dođite k meni svi vi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Pravi Jezus, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni, obteženi, jaz vam bom dal počitka. Kako kaže Sveti Augustin, nemirno je naše srce dok se ne odmori u tebi. Kako pravi Sveti Augustin, nemirno je naše srce dokler se ne spočije v tebi, Što se Gospod. obratio, on je provodio jedan bludnički život. Preden se je Sveti Augustin spreobrnil, je živel zelo grešno življenje. Ali kad je rekao dosta, ne želim više to, Ko je pa rekel, dovolj je, ne želim si več takšnega življenja, kao da Isusu Hristu, okrenuo si prema Isusu. se je obrnil k Jezusu Kristusu. Nakon toga je rekao, In potem, ko se je k Jezusu obrnil, je rekel, naše srce je nemirno, to je pravi odmor. nemirno je naše srce, to je pravi počitek. Kako kaže apostol Pavao, ne živim više ja, nego Isus Hrist živi u meni. Kot apostol Pavel pravi, ne živim več jaz, ampak Jezus živi v meni. Zato smo pozvani, braćo i sestre, potpuno pripadati Isusu. Zato smo poklicani, da Jezusu popolnoma pripadamo. Danas mnogi katolici i svećenici, ima i svećenika koji pripadaju samo crkvi kao instituciji, Danes je veliko katoličanov in celo duhovnikov, ki pripadajo cerkvi kot inštituciji, ali ne pripadaju Kristu. ne pripadajo pa Jezusu. To je velika razlika. To je zelo velika razlika. Pitao me jedanput jedan čovjek, kad će se Hrvati obratiti? Nekoč me je nek gospod vprašal, kdaj se bo spreobrnila Hrvaška. Moj odgovor je bio, Hrvati će se obratiti kad se obrate njihovi svećenici. In moj odgovor je bil, Hrvaška se bo spreobrnila, ko se spreobrnejo njih duhovniki. Aleluja. Aleluja. Slovenci će se obratiti kad se obrate slovenski svećenici. Slovenci se bodo spreobrnili, ko se vaši duhovniki spreobrnejo. Braćo i sestre, to je istina. To je resnica. Kažu sveti Ivan Marija Vianney. Sveti Janez Marija Vianney pravi takole. Sam on je obratio 250.000 ljudi. On sam je spreobrnil 250.000 ljudi. U ono vrijeme. V tistem času. Đavo ga je toliko napadao napasti. Hudič ga je tako napadal. I kaže da je đavo jedan put rekao da su trojica kao on. Kaže, moje kraljevstvo bi se slomilo. In pravi, da je Hudič rekel nekoč mu takole, če bi bili trije takšni kot ti, bi se moje kraljestvo tukaj zlomilo. U Francuskoj bi se slomilo moje kraljevstvo, da su samo trojica kao on. Pravi Hudič, če bi trije bili tukaj v Franciji kot si ti, bi to kraljestvo Hudičevo, torej njegovo Hudičevo kraljestvo bilo zlomljeno. Aleluja. Aleluja. Zato Gospod u Međugorju poruka. Zato se Mati Marija v sporočilih v Međugorju pravi takole. Molite za vaše pastire. Molite za vaše pastirje. Molite za svećenike. Molite za duhovnike. Ima svećenik veliku snagu. Duhovnik ima izjemno moč. I Gospod nas poziva na svetost. In seveda nas kliče tudi k svetosti. Braćo i sestre, kad bismo mi samo 10% mislili na svoju dušu, mislili na Boga. Veste, če bi samo 10% mislili na Boga, na svojo dušo, u odnosu koliko mislimo na sebe, glede na to, koliko pa mislimo o sebi in na sebe, 2 milijuna drugih stvari, in na 2 milijona drugih stvari, mi bi bili vrlo brzo sveti. bi zelo hitro bili sveti. Aleluja. Aleluja. Samo 10% kad bi mislili na Boga. Če bi samo 10% svojega mišljenja posvetili o tem, da mislimo na Boga, Na Isusa Krista. na Jezusa Kristusa, našega rešenika, Bili bi sveti. bi bili sveti. Ne bili navezani na puno stvari. Ne bi bili navezani na veliko stvari. Evo, vi znate kad je Duh Sveti odveo Isusa u pustinju. Veste, ko je Sveti Duh odpeljal Jezusa v puščavo. Isus je 40 dana i 40 noći proveo u pustinju, u molitvi, u postu. Jezus je 40 dni in 40 noči preživel v puščavi v molitvi in v postu. Ništa nije jeo ni pio, nije ništa ponio sa sobom. Nič ni odnesel s seboj, nič ni jedel, nič ni pil.
nikakve stvari, dakle, nije ponio sa sobom. Nobenih stvari ni vzel s seboj. A mi kad često ljudi idemo negdje na hodočašće ili 2-3 dana negdje. Veliko krat, ko pa romari nekam grejo na neko romanje ali pa celo 2-3 dni gremo nekam, Kofere ljudi. imamo cele kovčke s seboj. Kad sam bio u Izraelu nedavno, onda su, Cele torbe. žena je ponijela aparat za kavu u Izraelu. Aparat za kavu. Ja, nekoč je ena ženska celo vzela aparat za kavo s seboj. Iz Splita povezla. Iz Splita. Kišobrane su ljudi velike nosi. Velike dežnike, ja. Velike kofere, kao da će biti tamo godinama. Velike potovalke so seboj vzeli, kot da bodo tam leta in leta živeli. To se vidi, braći i sestre, kako smo navezani na to materijal. Tukaj se vidi, kako smo navezani na materialno. I da se ne uzdamo dovoljno u Božju prisutnost. In ne zaupamo dovolj v Boga, v njegovo previdnost. A Isus kaže, pa pogledajte ptice, niti žanju, niti nemaju žitnica, kako ih hrani Bog. Jezus pa pravi, pogledajte ptice, ničesar nimajo, ne sejejo, ne žanja in pogledajte, kako jih Bog hrani. Gdje vam je vjera, gdje vam je Kje je vaša vera? Evo, zato duhovna obnova želi nam malo pomoći da se osvijesti. In zato tukaj z duhovno obnovo želimo si malo pomagati, da se ozavestimo glede tega. Što kaže nam današnje evanđelje? Kaj pravi današnji evangelij? Isus kaže, vi ste svjetlo svijeta, vi ste sol zemlje. On pravi, vi ste luč sveta, vi ste sol zemlje. Što to znači? Kaj to pomeni? Koliko smo to puta čuli, a ne znam. Koliko krat smo to slišali, a u bistvu ne vemo kaj to pomeni. Evo, počet ću od ovog zadnjeg. Isus kaže, vi ste, ne može se sakriti grad koji leži na gori. Veste, Jezus pravi, ne more se skriti mesto, ki je na gori. Evo, taj grad, to je sad kod nas. In vedite, to mesto je sedaj tukaj med nami. Ako si se pravo obratio, Če si se zares spreobrnil, ako slijediš Gospodina, če slediš Jezusu, onda se nećeš moći sakriti od ljudi. potem se ne boš mogel skriti od ljudi. Ljudi će te pratiti gdje god budeš živio. Ljudje bodo šli za teboj, kjerkoli boš živel. I oni će promatrati kako ti živiš. In bodo opazovali tvoje življenje, kako živiš, kako svjedočiš svoju vjeru. kako kažeš svojo vero, kako pričuješ za svojo vero. Ljudi će te pratiti, kontrolirati. Ljudje te bodo celo kontrolirali, nadzirali. Kaže mi jedna žena iz Berlina. Ena ženska iz Berlina je rekla takole. Kaže, veličasti, ja vas pratim 20 godina. Pravi, gospod duhovnik, jaz vas že 20 let vam sledim. Zamislite vi to. Pomislite na to. Tako isto, ako vas ljudi Opazujemo za 20 let. vas, kako živite, kako se ponašate u obitelji. Pogledajte, ljudje tudi vam tako sledijo, kako živite, kako se obnašate v družini. To je znak da ste na dobrom putu. To pomeni, da ste na dobri poti. Onda ste taj grad koji se ne može sakriti na gori. Tako, če vam ljudje tako sledijo, to pomeni, da ste mesto, ki je na gori in se ne more skriti. Aleluja. Aleluja. A što kaže Isus dalje? Kaže, vi ste svjetlo svijeta. In Jezus naprej reče, vi ste luč sveta. A Isus je rekao jedan put, dok sam na svijetu, dok sam ja na svijetu, svjetlo sam svijeta. Jezus je nekoč rekel, dokler sem jaz na svetu, sem luč sveta. A prije nego što će biti njegova muka i smrt, rekao apostolima, vi ste svjetlo svijeta. Preden je pa potem prišlo čas za njegovo trpljenje, je pa rekel apostolom, vi ste luč sveta. Znači, o tome koliko će biti svjetlosti u svijetu, u našim državama, ovisi o nama koliko svijetlimo. Torej, koliko bo svetlobe, luči v naših državah, v našem svetu, je odvisno od nas, koliko se mi svetimo. Koliko svjedočimo svoju vjeru. Koliko mi pričujemo za svojo vero. Koliko živimo svoju vjeru. Koliko živimo svojo vero. Svakodnevno. Vsak dan. Jer vjera ne znači samo doći na svetu misu. Ker veste, vera ni samo v tem, da pridemo k sveti maši. Nego vjera znači imati pouzdanje u Gospodu. Vera pomeni zaupati Gospodu. To znači svakodnevno slijediti Gospodu. To pomeni vsak dan slediti Gospodu. Biti svjetlo. Biti luč. Svjetlo svijeta. Biti luč sveta. Sad kad sam bio u Parizu Ko sem nedavno, sedaj bil pred kratkim v Parizu, onda sam vidio kako je taj grad, kako su se tamni oblaci nadvili. videl sem, kako so se temni oblaki nadvili nad to mesto. Puno je mraka u tome gradu. Veliko je teme v tem mestu. A ljeto je. A poletje je. Zašto? Zakaj? Zato što ima malo oni koji svijetli. Zato, ker je tam zelo malo tistih, ki se svetijo. Malo kršćana, malo vjernih. Malo je kristijanov, malo je vere. I zato nema svjetla. In zato ni luči. Dakle, o tome koliko će biti svjetlosti i svjetla u našim gradovima, obiteljima, našim državama, ovisi o nama. In zato je od tega, koliko bo luči v naših družinah, v naših mestih, v naših državah, je odvisno od nas. Od nas dolazi svjetlo. Od nas prihaja luč. Vi ste svjetlo svijeta. Kajti Jezus je rekel, vi ste luč sveta. Isus nije rekao, ja sam. Vi ste svjetlo svijeta. Jezus je nazadnje rekel, vi ste luč sveta. Zato smo pozvani biti
svjetlo svijeta i svijetliti svojim In životom. zato smo tudi poklicani biti luč sveta in svetiti svojimi življenji. Aleluja. Aleluja. I budite sol zemlje. In bodite sol zemlje, pravi Jezus. Vi znate da sol čuva hranu, Veste, da je sol konzervans, čuva hrano. dodaje se u začin. Dodaja se kot začimba. Bez soli se ne može živjeti. Brez soli se ne more živeti. Tako kaže Isus, kad sol oblutavi, kad se pokvari, ona se baca i ljudi po njoj gaze. In pravi Jezus, ko se sol pokvari, se je samo završ stran in ljudje po njej hodijo. Dakle, vi ste sol zemlje. Vi ste sol zemlje. A evo sada, znači, pozvani smo mijenjati ovaj svijet gdje živimo. Mi smo poklicani da spreminjamo svet, kjer živimo. Evo ovdje u Sloveniji ima puno ljudi koji ne znaju da je Isus Krist Bog. A veste, v Sloveniji je veliko ljudi, ki ne ve, da je Jezus Kristus Da je Bog. Isus živ, da ozdravlja, Da je živ, da ozdravlja, da je jedini spasitelj. da je edini rešenik. Pa vi im to trebate reći. Pa to morate vi povedati. I kad to govorite, vi ste sol zemlje. In ko vi to govorite, ste sol zemlje. Ako ne budete govorili, onda sve će otići u propast. In če ne boste tega govorili, bo vse propadlo. Vidite, braći i sestre, sa istoka ti migranti, ne znam, oni mogu doći u milijoni migranata da nas gaze. Veste, ti migranti, ki prihajajo, lahko pride milijon migrantov, ki nas pohodi. Ja sam u prošlom ratu u BiH, Jaz sem v vojni, ki je bila v Bosni in Hercegovini, vidio sam katolike neke u vojsci koji su bili zgaženi. videl sem katoličane, ki so v vojski bili zdrobljeni, ki so jih uničili. Dakle, đavao nas može zgaziti. Veste, hudič lahko pohodi, lahko zdrobi človeka. Bog se neće boriti za nas. Bog se ne bo boril za nas, Ako mi ne budemo na njegovoj strani. če mi ne bomo na Božji strani. Jednostavno može se dogoditi da nas oni zgaze. In zato se lahko zgodi, da nas zdrobijo, da nas pohodijo. Međutim, ako budete sol zemlje, Če ste pa sol zemlje, ako budete u istinu pravi vjernici, pravi kršćani, če ste zares pravi verniki, pravi kristjani, onda će nas Gospodin braniti, on će biti na našoj strani. potem nas bo Gospod branil in bo na naši strani. Aleluja. Aleluja. Zato neka nam pomogne i ova duhovna obnova. Zato nam k temu pomaga tudi ta duhovna obnova. Budemo grad koji leži na gori, Da smo mesto, ki leži na gori, da budemo svjetlo svijeta, da smo luč sveta, da budemo sol zemlje, da smo sol zemlje. a to nam pomaže Duh Sveti. A k temu vsemu nam pomaga Sveti Bez Duh. Duha Svetoga mi to ne možemo. Brez Svetega Duha to ne moremo biti. Amen. Amen. Aleluja. Aleluja.